Kwenda kubaramukiyaho magamba musibire mutamu raire mutamu irire mutakusikiro bire bukururira hentekani zenu mwebale muno kuba muri hakasumikano hakitara TV amabaragira shomendo musajje muri somo yaba muri tekani zenu nyina owekitinisa honorable Wembabazi Beatrice ona ine bendera yenare makikarukiya omukuraso mukazi owedi nyamasaza ya Hoima aina bikonge byanagire bayite bigambo bingi nkwenda byone bigambo tubihure atugambire kike bimugulingo bikurubata niwe tichamami mukwani muraka skini niko buli kimu kiona niko figeza aragirwe zinagenda mu parliament akasimaira agenda mu floor of parliament nibo bunu bwenyini so kutujja ku bantu bazabazamu nawe tukenge bitu mulingo byemereire honorable kutangirira ntekani ninyosingire webale nanka campaign abantu babandi bakyasitandika mwezi gumwe ebiri bahoire atekanye murabire mu flaga biki cyunka nkurura figo kyagina skini kyali niyo tokahoiremu amabara nira kabahuliza bakitara ninyo Wembabazi Beatrice so manyire kati chamami wanyu kandi ogogwa abantu bahoima district bayesigire bahereza bendera ya woman member of parliament ha district ni yenyine ya Hoima kandi saha zintu mukalitanga kandi hataka faino nkobogamba pepa 1 ehoire wagihika hatugena mpepa 2 kandi pepa 2 ni yeri final pepa kwanza kwa byona nyo kusima Embabazi za Ruhanga na abantu bahoima kungonza na batali bahoima by the way nyowe bangonza habo kwa nyotinye fole kientali nyikarandi nacho tinye fole kientali ekibanteiremu nikiondi ekibatanteiremu ekibatankulize tinkiri kandi tindikiye fole ejo postinga ka video kaitukale abantu kuraga tichamami no waitu tichamami oye arangambiriga kwa ina nembuzi yawe ndozereke comments na nyonya gamba mukama range kinsa kikugarukira agaga inembuzi yawe tujya gitabara comments zibaige nungi muno nyowe kyo nkusima abantu bahoima bukungonza abo kubatali ni nyowe murungi muno baito is omuntu favor okuganja mukama kuyampaire na abantu nkubakungonzamu era abantu na nyowe nkumwaka ngondeze Hoima district na abandi na nyowe nikonja kuikara ni bagonza nikonja kukora byone bimukugonza nkole habo burungi bwa Hoima district na abo burungi bwa Uganda tuli mukaruru mu field biri bitaho nari field ogambire tinkuke hati nkora field nongi aro yagambire tageja takoga field eri fertile onyumirwa akakusanga ogenda ahantu okahura ndi bakugonza ijo mbere kyabigambire ngenzere kusaba mu kanisa emu omulisa imukire yagamba haizeti chamami tu chamami akataka zire mchati yetu munu muimuke tusoroze sente za mafuta mazi akavidi yako mukarozerege amkutu bakatiroga pastor yasoroze sente abantu no muntu wekyaro choka kwehwa mwe mtwale ebiti omuntu wekyaro akwehwa hamu 15 ntuzirege nokuchura Gata abandi bagenda makanisa bende ndibo baba makanisa gakwani genda utaise bakuhereze budget twina kizibikiti nakini cyoko kura nibo bakumpa hariho busumi obo are kanisa bageta Ebenezer Church kanisa gere kigorobya aho nayo kanisa nkagenda bangamba tichamami you come ija agamba bakunyetera akibangamba ija barano jana bamahuru ija nabo agamba kandi baaki nyowe ntagende na muntu wenu yakwata timu yange twagene nkasange kanise soroize milioni 2.5 mazima bazi sororizo mweze nyuma nyewe timanya ngo bali bakora ki bakusoroze sente hati no isanga abantu bakuhereze ente harohe kiro kimu unyesimbire nawe yanyesere munaku cica mami kanaku tikaini halika kusobora taina hala kutasana okumara Hoima district nando moja romo jali musaija ali liato bagumwita Gilbert yagamba bagambiro limunako nkuhaire itaka litunde ogende okole campaign haba ho mnyankole yagamba nkuhaire enti so ekitinisa Ruhanga kimugarukire nikyo kurura nyowe Hoima district ndigigobeza nja kuikara nabantu bange njaga kubaba Mungu bagarani bagamba nyonyi kara mukwandara mu mfuku zika akora kini ndarayo tinyina kizibu kyona nja kuikara nabantu bange mbubino mburunge ukikuruma kimuruma kiembaganiza kikyoina kwaukanaho n'abandi bagenzi bawe bari okwembaganiza kyange ikinyina first of all kuli kutina Ruhanga amukutina Ruhanga niho buli kimu kiyona kitandikira kwa Bible gamba ntoza
ebisigaye byona birakoraki birakuhebwa ekya kabiri I don't pretend sanize kiyentali nije ntandike nseke nkole ki kandi omumutima nigubaza kindi ntaha ninyowe nkoka kundora nikuonkali so abantu bangonza ekyo kandi nyonyi kara mubantu amwe local person abo kuba nyonza no kuzarwa naki buseki entakoze amaiza gekidiba tukagasombaho amaiza aga ebyoma nago twagasombaho no kusoma tukasomaho buli somero wa government agona tukagasomeramu na bweki just natural ndinacho nsomere steps zange zona nyazituraye mpaka masters level ndini nyowe ntaina pretense yona oyesanga buli muntu akwenda tichamamya mkwata mkono buli muntu Bishop Baragati ndi hanu na ankandi hanu no isanga ngo buli muntu akwenda akoleki oinaho kuganja so nkusima mukama ruhanga abo kuganja kuyanteiro na nyowe nkiyegondeza muko omuntu ibara lya tichamamya ne ndikayijalita ate ibara tichamamya eryo mazire kusoma ebitabu byange mbimaziri ni mpura kuruga buto bwange mpura halo mwana mutali mbeho no bunkayitana akiri nkasuno kutu akiri nkasone nyinda aha hachi kandi nyowe timfayo boyisanga no muntu mukuru mbimukozera obundi musuniro kutu obundi nyindo kasiteki kuru tuli mu AGM nkurora nko mwana hachi kyampambiriza kutandika somero yatandika somero bali eta Bethany of the Lord daycare kindergarten and primary school obwempika haisomero nyina kucheka kuguro kumukunu mbe stable habo kuborora kana nikaletwa kununa nibajja kugurukira likaijalita acha mwana aketegereza ngo haisomeragira yo teacher kandi ali mama because me I'm a teacher by profession no kirabangu nyina masters degree mu public health kagenda somewhere nyahinduramu nyasoma degree mu development studies nyagenda no masters in public health but I'm a teacher, have a diploma in teaching. Yes. Hati bamanya ngo mu haisomero kuli bagirayo mama baga teacher nyowe tingenda mu kirasi banzo mpeke mazi no heka teacher nyowe tingenda mu kirasi banzo ntwale manze ngende kurura TV hati abamoru mami rwingi hati bakimanya omwana nasa kusereka no mugati gwayo gomuka akutwalira mama ola isomero hata abegesa abazairi batanka kaguza mama ali teacher nuwoha mama ali teacher niwoha ati in the long run ibara mama kanda ali teacher bali fora teacher mami liakwata ibara director liarugaho ibara wembabazi liarugaho elio lili liakwata to an extent na muzeyi amanye teacher mami hati oyesimbireho nuwe incumbent aine bigambo byabalizi yagamba actually timu esimbireho nyesimbira akikaro nyesimbira akikaro hata kagambo ngo inabakuri enyuma abakoto kahura murwani sabiki kahura nagamba teacher mami aina abakoto teacher mami aina abakoto hati bakuboli MP otaina abakoto bwa MP okwenda yoki aikaire mu parliament taina oli mu parliament no burwana okunywana yo muntuki okora yoki abantu ogenda kubalobingira ebintu no bihamuti ngamba oli suppose kunywana nyosazi nyo coordinating mu house projects oli suppose kunywana niko abantu abogenda abokukikirira ebintu ebimu ebyokusobora bikole nko omuntu ebimu ebyotakusobora ogendo bilobinge mbanywani niba abakota abakoto ebimu bitwala floor parliament obitebolinge niko government ya Uganda ekoleki ebikoleho baiti bwo kwana gamba chamamya ina abakoto no chura kweni you an MP okuba no swaza because abakoto it is true nyowe nsemere na nyo kuba nabakoto kandi nsemere kunywana kandi nkiyayongeza abantu bahoima nkiyayongera kunywana abakoto nkwenda kunywana bakusingira ikimu hatobu koto abakule nyuma nikuona nyowe obunda gamba gawewe abantu bange tibai ekiyoma hare kiyoma kyamaizi kiri kimo bakusimba line ngendo mu mukoto mugambo manyiri nkwenda ekiyoma kino tutapinga hamaizi garuge mu kiyoma mu bower hall gatanike genda majuga abantu kubaga gende mu trading centers abantu bagoborole so kubana abakoto it's not something ekibi otherwise kiri kinte kiyokwenyumirizamu so tinyina apology yakyo
Hoima district eno au atogya kusanga ate akahura nagamba buli bamuyibiri hano akaroho mukota kukoma ngubaka kuibira hano akajaho muzeyi akakoma kuba na walumba koto bagamba Yore kagudamu seven akajani yakoma tabe uhano Moza akaje yakoma nkawura nakya kwisinga ngo nayi wenyine okayibo burungu bakakukwata notikinga nanka tutabe mu tiking kana akaruru kakabaka hamugongo tukakakoma musana tukutuku abantu bawe kandi let me tell you nyogo mukazi takansingaga nakaruka 220 abanyahoima inywe nabantu bakumpuliriza wadatali wahoima kimanyire nakaruka 220 cyama myaka kasinga cyonka bagenda Kampala bakora byo ne bakora ki bakwenda of course na nyonka abantu ntayina hali yakahikire ntayi bakatunda flaga nkabakutunda bitakuri na nyowe ntayina okutandikira nko kamanyire umuntu kyataha mukintu honorable aho henyino hamba ine ndete kikaguzo kiyanga abantu bagamba ngo ikeri no singa akaruru bachundi bakakwibaho ati guno mwaka 2026 yarati bakakwibeho nikare ngasinga akaruru ka 220 obono kuterwa nteirwe ndina mulago umuntu nagamba chamamya akwekoza alida ngakiyogamba nkujumire kikorwa kinu Choka ino gamba chamanya koraki akwekoza byona twabirekera ruhanga emisanga ikere na pailinga mutarura abantu bakuterwa saha zino kiboko emisango ruhanga ikere na koraki na pailinga ati ekyo kihoire akarurukano nkabagamba kana aka flag kabagamba bakole bacha abantu barampa karuru busagenda kuiba karuru wade naka kandi bularaketa bamukuiba karuru kabagamba takakomere nokoma nabagamba nyowe nkubasaba mutakwata mukarurukano kuba bularakaka kwatawa ajja kufuna ebizibu byabusa akarurunga kalinda nomutima gwo anti bakabanza barangi rondi bakandangira bamara kundangirira of course yabagana asome kyaro registra night nturora DR forms ezitwina kubanka ba too smart DR forms zange zikaja zona ale buli muntu wena nkamugamba ni bakiyamara koma iwe temba pikipiki leta DR form structures zaitu zikurugira kimu hakiaro mpaka sub county mpaka district so structures zona zaija nanka zona DR form zaija yaga na soma naite ntuhandika ga naite ntukonfirminga hekabaho DR form emu eyampu nyangambire obwira abantu bali hakakodi okokwiba eyo takiranize nayo aizire 17 ayongereyo ina aina bina 17 nyabikurizini buseruka nyagamba nyo toza kunsingira buseruka tosobora kunsingira buseruka nyagamba ikantoze bwangu kugya kurora ayongeireye ina nyagenda nyatwara DR form mwa registra nyagamba Suzani na walete DR form yaye mwa registra ebyaitu byabani bitalinga nyamugamba enogiyirenka amusirikale yakoraki yagihamu akantu kaba kabatandikire kazanira hanu hato byarozere byo byangire tubaire smart kikumara mbaire smart kikumara yamugamba nyagatanika gahura mu nkubo wababa kwendo bati bakwenda nanyo bakundangirira nike kyande miseze kuruga hawo kubanga bangahulire nka mu nkubo tukaba tuli aho bamazire kundangirira nyino oburu mutwaro gumu na kenda plus tukaba tulia uwe ataro na agent we muntu okimanyira osembere obo wana mani saka bakimanye tasingira hataro wade agent we mu room tukagenda kurora ni atahamu kyakashari akaba assistant RDC by that time tukagenda kurora ni atahamu group y'abantu abakwefora bali ba security barakura amabali haibati nibo benyini bagecumira abayizirege barangirire nyowe bakabaletera mudabo cabins bagenda kurora abantu batandika kuterwa emigo nakahuka nakanyira no mwana oboja akafwa dola akafa nakahuka nakanyira nibatera butere emigo abantu bakahutaro bukongoro no bakusangaga mu motoka Jackson mu compound hali kitobo nibatera barugeho abafune gap yokutahya muonu nite turugeho hati abantu basinge beyasire tukagenda kurura omukazi nakoraki natahamu akatahamu na aka flash
ebintu bindi bakabimuhera flash agenda hindulenga mu town. I don't know abwakiba bikozere bati. So aka flash nakakwata no mukakamera muka TikTok na TikTok biro. Na hariho omwisiki waye na hereza registrar aka flash. Ka red. Hati yo uyabamazira atandika kukozesa sign mundange. Ebisigere mbindekere mundange mundange omuntu bobo kimanyiro osingire you can't start begging habokozi kasanka mukaga gwekiro kozinga yandize nagamba nywe habwaki mukozere kinu biki kyonka yagamba kana kusasa ini no kuwehweta na video muzirorazi a TikTok nkwa kuwehweta na begging register koleki amurange sente zikabazira bire muhira zona tuzikengere ne sente zingeza amuhaire so of course nko omuntu nkabihirwa nkahule nako kikaguzanya gamba ono omuntu bakamutuma kuija kusisa NRM intentionally bakamutuma kuija ku disorganizing ekitebe kya NRM haliyo hidden motive because wo kubo kimanyire ngo bakusingire kandi obontu bakusingira araira you accepting bakusingire all you go through other procedures aho nyini honorable no omuntu akukaguliza abantu bahwema kabara kuhakarurukanu bakakakwibaho bakalima batakurangirira kandi obali kikaiba bakibatayibira akafulaga niko kakakwandi kali kango kuibwa akafulaga kakabakali kango kuibwa habwaki niko batayibiri ticha mamyoli tali nuwoni bowe myaka 12 olwe mwaka 12 obo bateire baiba no kuiba tali nuwo wa 225 ona kugukire one kinte kyayatahiremu akietegereza kurungi so busaho nkimanyire na threatening akosaga threatening language busaho akaruru wade na kam era mkaworano busaha karuru wade na kam akati chamami akajya kuibwa tikaro kinu ndikigarukamu statement enu mugi recording muri giplay ngatumazire akarurukano kukoma era obwaraba omuntu natekaniza kuiba karuru egyo plani mfu gendo kolera abantu mufirudi utoza karuru abantu barale bintu byokozere maybe barakuha karuru bati kikyakasabako kuba abantu bakachiwamwira abantu bajiwahire waitu moderator abantu bajiwahire abekulembezi abakubaza bubaza abatakolera no ijanu notandika kutokera abantu no ijanu notandika kuseka buseka notokera abantu ngoko niko kuhanura okuhanura eta IQ bombo kuba nindoraro bantu bakwenda abantu bakora abebikorwa abantu bakubona bakazi bakubona abana bayusi bakubona oyisanga obakahulira wayusi wayusi ogwo mumuhe kipira kyemtwale 5 bizibye wayusi bikwa bikozereke bihoyi nibagena nibakibahe kipira kye 5 nibakitera biro bibiri nikidubuka nibeteka ketengereza abantu bakutukwetago mwe kulembezi we bikorwa muntu nogenda Kampala no lemera yoko nandi wataistane koraki kwa mukwati ekukwatire abantu tibakwenda bingi tibakwenda sente zawe abantu baraba kusindikireyo bayina ikigendero akiba kusindikireyo ara abantu bendozera barati mu yawe babayire mu timu ya mugenzi wawe oli okubagura na sente no bayiheyo kandi bajja mu timu yawe abantu abakuja timu yangi babayira ati saha zino ikyo inakumanya tuina bendera handi akabaha abantu ekategore gamba tichamami ono bwenda muhakarukangi basaka muibaho so tinkoraki tinkumuha hatogo narugaho okwatalishuwa then haliyo bana bagamba ola yinyowenta mwana wa NRM ngenda ne bus ategyo percentage sakuberi 30 abana ba NRM nagamba nyowenge na ne bus abo nabo baro then haraba kurora ebikorwa naga muntu nduka mutuma mu parliament mikari ogenda kola ebyasemerere kora akozere byatasemerere kora kukora okozere bibantu batakutumire ebibakutumire tokozere ki tobikozere nagamba no they can't trying on enanke nyama sezegi yahwemenya nabwe kyabantu abantu nyonko omuntu bakungonza ijwezi okarora kike kyabayireho tuli hano duoli kaimuka nyabaze ebigambo byange ko omuntu no haizire hano nitubaza balamu nabonka bigarukamu
ningamba abantu nkuba kubonabona kandi ekimanyire president abanawo kinge ebintu ebyo byona butubantu baza tulina abakuru hano muzeeyi abali a TV narora so okusaba kwange first of all nkabagamba nyagamba iti Hoima district na Uganda abantu b'emyaka 8 batito so bakwano gamba bagurusi balire sente zabo myaka 8 okwisana nkagambire busaha agenda kulya sente nyasaba muzeeyi asirimule ki emyaka akafa akalire tikaleka mu kyeno so muzeeyi juezi akaba yagaruka yes nkaga netano hati ngena mu parliament ne nkaga netano musabe koleki ekyo ibo ite tugamba akafa akalire tikaleka mu kyeno nabweke ebintu ntandikire kubikora ntakabere kubana MP nyabaza abantu nkuba kubonabona kabakwasira amato ga nyanjoko nibaga kwata kurugira kimurunga mpaka nibaturayo kuli kaisi kandi gakwata abakongo nabweki nakyo nyakiteka ye as a cry ora muzeeyi agarukiremu aho na okarora kasindika timu yaba ministers twagendayo tuwakora resolutions ezabayiro nyabaza ebyamataka okurura muzeeyi akoze resolutions kururangu yasasura abamu aba landlords abantu basigara mataka gabo so ebintu binu kubikora bikusoboka mukama ruhanga wako bali mukonyezi wawe bikusoboka nyabanya Hoima kubagambira nyoti ndi malaika baitu ruhanga ali mwekulembezi wange ebintu ngenda kubikora kandi bija kusoboka kandi tuboina abantu bako bikora bayingi abo ataba babikora no sanga district yagi koleire no kumwesimba batakia mwesimbaho baba bazairwe muiguru baba bazairwe malaika baba bazairwe nkanyohan muhara Gladys na habweki na nyowe nkora ki ingenda kukora kandi ngenda kolera abantu nkaitane zo kutandikiraho bakwa bakwahire kikaleki obakwa bampaire kikaleki nyowe first of all ngenda kutandikira ha employment opportunities habo kuba abantu bayingina munumuna ba youth bayina mirimo kandi tuina for example tuina Uganda Research Institute ya bakugaba obwoma no sanga bayina yo obwoma bwa canning obwoma bwe bicholi obwoma bwo kusala isoke obintu bingi kyonka biri byaba youth bati nibyetagisa MP kukora endorsement ainaho mukono gwo muntu omukuru omukoto bakuhereze ebintu ebyo twalira abaki kandi togenda kubigura it is all about lobbying for the people nkwenda kutandikira employment opportunities kurorango aba youth bafune emirimo amafutoko emirimeri eriyo kyonko kusanga tusombera abahandi nibo bayine abana bayititi bayina kubakwata mukono first of all tituina na database kumanyi ekwolekya tuina abana abasomera abayusi bayinga amuruka guti bali mbayinga kandi basomereki kandi abatasomere abakusobora kola emirimo yabatasomere bali bayinga because tihali nguli mulimo ogukwetagiswa degree nja kutandikira alekyo nyowe nka Wembabazi Beatrice Chamami ati ekyakabire kingenda kuongeraho manyire agriculture is a backbone of Uganda and Hoima ebyobulimi 80% 85% balimu no sanga tuine kisayi kyenyonyi hano ekyakubaire ekizire kutuyamba yes betu bantu bayingaha abalimi abakusobora gamba ije katugende tutunde ebintu byaitu ahera tuine okusanga harugudoro rwa bulinda hari abantu bakutunde bitakuli bingi babitunda na dondoro why katale kyonka heru bakwetaga bitakuli bakwetaga kandi expensively so nyowe ngenda kumekinga sure kurorangu abalimi first of all bafuna tractors government ya Uganda ekulidingwa omukuru waitu His Excellency the President of Uganda Yoweri Kaguta Museveni bwaburwa ebintu abikozere hano Hoima henyina akasindika tractor tuine tractor yabakazi eri munju y'omuntu eikalire eturuka only when there is a rale nibagiteka ebisisani nibagitimba negenda murale neisana azif ekaguru omuntu yet this same tractor ekwa inagenda mu kyaro nizigeni bazitwana bagamba to manyire tuizire mugomborole eti tugya kulimira mu abayusi 10 musizone emu tugya kulimira mu abafakati 5 musizone emu tugya kulimira mu abalema 2 oba abazeyi no sangangu omuntu wagamba kyalero this time batwere category hati season ekuija bajja kutwara category endi hati omuntu bagamba muzeeyi agabudde muzeeyi agabuire nibenyumiriza mu president Yoweri Kaguta Museveni hati muzeeyi ebintu byakora mukarekyo kumuliftinga tukweliftinga ituwenka
ntuba selfish. Yes yeti togitera ono rwatano na mafuta tayitali ni okolaki ogaguzira gokuteka. So nyowe nyagamba it's fine ngenda kulobinga tractors kuru at least per sub county for tractor. Abantu baleke kulima bine byokulya kuteka amunwa. Tulime ekyo na mzee yakijumiri. Yes, tulime ebyokulya tulieho tukiole tukoleki tutunde within tukiye tununde outside. Watu tuine hanu enyonyi zigenda kwani nizigwaga hano. Abakuja baleke genda kuonka bagende bayine ebirimwa byete bitukozereki ebitulimire. But still nekyo kikotaga leakage. Someone like me, a mom, a mother, I know mutima gwa mama. Nkwenda kugamya bakampe ibara ticha mami. It was not by mistake or by coincidence. Nyowe tindinka abayikara mu sitting room na ikara nagamba nyehe ibaraki. Omwana wali kugamba oli musezo boli musezo. Abo kuba mwana agira spiritual realm, spiritual eyes. Hati mwana bwara yagambire ticha mami Beatrice Wembabazi ali mami. Ndi mami. Nawe kinyowe nka mami ngenda kumekinga she want whole leakages partnerships kurura abana bayito abalimi bayito bafune ebyokozesa kufuhirira kurura ngo twafune ebintu ebikudrying ebirimwa byaitu kurungi bitasisikaire kwegesebwa fertilizers nebindi no kuba nendime enungi na muno munaba yusi hariho kiyenanka kiyenyanjo ko mu district yawo ku Kaiso ngamba natonya nati sazi nabasoyi bacura anyanja tibakubakiriza honorable kinteko jakikolera ki ati abasohi hanyanja oko first of all nyowe cry yango redinka gitayoira na ijweze doli mu kampura impa the same thing hano nku muzei nku yakalesere PDM twafuna PDM abantu bafune million mwemwe kuli hanyanje million mutekora abo kuba enyanja kuli nigwo musiri kibaina hali baralimanti toiraga mengu kantekemo million nime bitakuli byange nyeze obanyo nyorole kinu nkole kinu bo bakwetaga bitimba bakwetaga mato lwesanga ngo ekitimba kimu kiri million zinga 5 so PDM eya hanyanja eri suppose kuba sente zayo kweyongeraho obwingi of which tukabantu nyinki akiha mukanwa nyongwe nakugambira haro abantu abali blessed nkaba ninki akibaza muzei yakipikingiraho saa zino ogenzerege mu manifesto ya muzei oba okarora ekyajwezi resolution muzei yiziyateireho hanyanje sente za nyanja bazitembeze bazinkruizingire zo ziri hati nyingi kusinga ezakunu because kuli hanyanja tukwetaga ebitimba tukwetaga mato kandi bana abakukwata abantu simanye lyato libi simanye ebitimba bibi URA iyo habwakine nerabyaho ebitimba kuja mu Uganda bibi ekimanyire bibi niyo yenyine jane bikwata kandi niyo yenyine bikirize bijenga mu Uganda so ekyo twasara twagamba no we are now writing to them muleke kuikirize bitimbe bibi kuja mu Uganda muikirize bitimbe birungi but as me ngenda kulobinga ebitimba ebirungi ebyabantu bagenda kufuna either mulon oba byabusa oba biro akantu katito kurona ngo omuntu yarafunire kitimba kiaye omwana bwo munyaho mushyo omuhe kiti tomaraga munyaho mushyo okagunaga kuli okamuleka nachura so tugenda kumekinga shiwangu abantu banyanja bafunire ebitimba ebirungi ebitakwatwa obaliza kya PDM president center zongeza obuzi bwali bubayire ogumu mulimo gwa MP ku monitoringa no kulinguliriza emikoro ya projects za government abantu sente tibakuzifuna okuona lepo ate abantu barazifuna bata iwe MP oli Kampala byamiri bajja kufuna bata iwe oli Kampala byamiri okubara mabati abantu bagenda kufuna bata sente ezo of course ojja kwesanga sente zizire bazigabira bagayiga banako batakozereki batatungire abo kuba omulimo gwa MP guli one of it eba oversight kurora okahondekera tugamba eyes on hands off making sure ngo sente zinu zirazizire zigenzira abantu abasemerere kugendaho so ekisanje kyange nyowe nyaka nakanye kwa tebamikanye baketa kisanja hakuna mchezo
buli kimu kitekwa genda hali kina kuba kandi mu bwire bwakyo nyabantu ba Hoima mugenda kunyumirwa mugenda kunyumirwa ng'omwana esente muiguru batukuruga 2020 simu yange teka hindukaga actually kuruga even before teka hindukaga no nesimu bweburansa lisa the same line abokuba obwokuhindula simu niwo kufweru contacts zawo nizifabusa hati abantu abokwehara nibo bakwaira akaruru nyewe mbaire ntaine ekindi era muura nibagamba akawacha mami kana kukacha mami kana baitu iwe obunaku babugejingiranga singa habari eduka yo motoka ya bei ngwabo kuba nyewe tinyine motoka ya bei tinyina gilova musite nyo musite nkwenda yoki kandi abantu bange bali mu district kiki munno kinkutozayo buli kimu kyona bwendani nkikola nja kikolera yo mwaje nja kikolera yo mwange district ntinkoto muno giru batota district yo nkoto baitu district ekurubatwa akande kusoboka abantu bano they just need communication leka abantu bayije oyete meeting bakimanye ngu ekwote eti ogenda kora mumuruka guti kyetegereza kwote eti ngenda kuba ninkora maybe muruka gwa kapapi oba muruka gwa buhanika oba mukota enu ngya kora mu sub county 3 no halota genzere abakuba barege meeting kandi niko mutsazire muga ajagamba ticha mami ali buhanika ali kapapi ali na buraru oba ali buseruka kuno akuija mukuote kuhonderaho agaruzaho itwe nikyo kura kinti kakozerwe habokuba nitwa akora ki agaruzaho you will see no complain bete chikuru tukwetaga abantu kubatekaho ebintu tubibateka obuteka when they are not in need involvement is important leka abantu babe involved in decision making ebintu bitu kubantu kora babe involved bagenda gani bagabantu bakwende sente bete abantu abaki batakusaba sente bakubugenzere wamara emyaka yawe ena tukagarukaga hati bogarukire barura ka chance ko kurora tokwenda bakusaba sente bete for example mbaire kyalero nayo kyalero akatubaire nako tukalire kakoraki twarura kahoire nyenjo boranyitirana nabo genda kuba oine kyo kungamba nangwa rundi tubaire hano nye kyalero twakora tukozere kiri twakora kiri izba twalikora kyo nyenkyo boranyitirana ujya kungamba chama mi how are you tukugonza muno togya kungamba payebi kyetegereza so abantu bakubateka mu kinteke nibo bakubateka mwabe kulembezi itu abe kulembezi nite tukuba fore kibaina kuba yes nite tukubateka mwecho baitu tujya kuhindura enkora hoya bai abantu benyini bagya kutandika kwetera mwabe kulembezi babo sente abukonyumize kanisa yakuli abakusondeira akasente milioni 3.5 bakazoroza na bamahura abamu bakabayo kutwaho na biroho bikabaho nabo kinyewe ekyo kyo kusimira ruhanga ningamo kama ruhanga ayebale abakora rugendo runo runyatandikire tiruri rwange dulirwa abantu ba Hoima district tukatandika rugendo runo kucyungura Hoima nabo kiruhanga tasobora kumaragaleka Hoima akuteka all means akutekaho emiringo yona kurorango omuntu wa Hoima yasumururwa Honorable bigambe bikusemba ina abantu ba Hoima obasime ku busagikiba kandi bakudomera karuru 15 January abantu bange ba Hoima district nkubasima abo kungonza nkubasima abo kunteka mu wesige abo kubanyo kurora moderator akarukana obusawo polling session yasindikira omutwaro ogo wa 10,000 ngwewe muteke mu tufuta oba wewe musomba abantu kyonga no sanga omuntu nateka 1 million still ticha mami wabo naija oli naleka 1 million obuno giriro batagirire nagamba nyonku tusimba mu line ya ticha mami nyabantu ba Hoima district apaire sente batampaire sente aro e parish yemu intasambire muno kusamba mu kutera campaign hagenda yi just ba coordinator nyagisingira karo akaro so abantu ba Hoima district nkubasima mwebale kungonza mwebale kwemera na nyowe omububi nomburungi omumahwa nombimuli twikaye tuli hamu kandi na nyowe nkubaraliza ngunyowe Mbazi Beatrice omwana wanyu
ekimwanteire muni kiondi kimutanteire mutinkiri tingenda kubalya zamanya muija kunyumirwa kandi muija kwetegereza omwekulembeza omurungi mama amama ata abaruru bagamba mmegu nemegu n'olulimi olukengereiro roko mmegu nemegu mama amama mama ina kumama hala abana nabweki nyowe nyehayiriyo kuba mama hala abantu ba Hoima district kandi nokora ekyo ekimugenda kunyumirwa ankurakurana ya Hoima yabayusi abakazi abasaija tuina abantu baitu bambi abalekerwe enyuma ba VHTs Egeta Health Center 1 bakora omulimo gw'amaani barubatakajuha kaju baitu nowesanga bambi tibasasuyirwe tibayina yo muntu akusobora kubabaliriza so nyowe nko muntu manyamwe public health expert nkaba nikora na haroro rugudo rwa Hoima One Circle Road project as a public health expert on that road na propose again nyagihandikire so nyonko umuntu aina experience kya aba VHC kibakora manyiro mulimo gw'amani ogubakora nabweki ege ensonga tichamamya agirimu yaba cha personal ones chamamya agirimu ebya health runde by'ubumezi titugira ambulance research egamba ngo abakazi 5 abakufa Hoima Referral Hospital paya bakufa muleba bakuba bahiki 45 halibo bakuba bahikire hairwaro 30 minutes bakerereyo yes 30 minutes habwaki kubura transport kubaleta bwangu either transport kubaleta bwangu over distance nikiba nikimanyisa itu enka Hoima district naito tukwetaga district hospital kandi eri mu buli kimwe kietaxi zikora kikwa nikimanyisa itu enka Hoima district we need an ambulance kurorangu abantu baitu baba nibasobora kuruga abikare bya harayira kandi kuletebwa bwangu kandi ne comfortable ka ambulance bahika niko to reducingo aba mama baitu kufa bitali mu magezi so ekyo nagamba nchamami nkamama ndo nyewe amwe teacher by profession so tinja kurugana tabaliza kintu kya education ndo okusoma okosanga ngani bagamba egisa ba government tibakwegesa but omwegesa agenda kwegesa aja kwegesa atakurungi omwana alarugire harayira omwegesa wenyina arugire harayira so mwana no mwegesa bona bakozereki bayizire bajuwahi bona bakutimagira mu class so nyowe nkawembazi Beatrice as a teacher I know experience mu teaching kandi amanyire kike kyo mwana asemere kutunga nekyo mwegesa asemere kutunga kurole bintu binu byona byanywanisibwa kuli kumekinga shwando bingire amasomero gabe near to the people kandi okurora ngo masomero ago gaina facilities nkahali oburaro bwabegesa kuro mwegesa yarara haihi kandi yatura mu class ebintu binu bikusoboka abo Ruganda abana ba Hoima district ebintu binu bikusoboka tuzira ama district gabisoboire ama district ago gali mu Uganda nabo kyabe kulembeza abo bataruge mu iguru bakazarwanka nyowe mwana wanyu nkimanyire na nyowe nja kubisobora buli kimu kigira abanza kikora kuzagamba niwo gwara abanza bona tubakomani bahuwerayo buli kimu kigira abanza kikora no mwanyu haraya yeho irimu yagamba kyalero ngyagule motoka kandi omukika kiona akabata kagurwage motoka yagirete kandi obwana obundi musigazi mwana muto yagirete ticha mami mu mwesige nkumwaka mwesigire mwamuhereza akaruru munyesige na this time around inyona batampaira akaruru season ya hoyi otekubagiza otehulira okahure na kuti mami ntamwa akaruru no toina musango tukaba tutoza bendera saha zinu tuina bendera tulibana banyinembe ndemu tamu basi taha munda mu basi muzeyi avuge driver ticha mami ali conductor otafayo oboka nkomo botankome nyewe ndi mama tagire byana nekyana hati aro bagenzi baba izire independent kandi baba nibagamba nti bali NRM muliningi balengiro ngo kwabaliza baremere kujya mu basi bazire ne simbo zabu saha tebe hati munganyire ira kalyange field baitu abahuliza ba kitara kwenda kubagambira ngo itwe nka NRM twine bus kandi bus erimo entebe
erimu essaaha kandi basi eteekwa kuba eri intact. Kyonka nke ekikyebe kya NRM bw'okuba ogambire Nyowendi kyehagulira busa agenda akwakana kugamba ngu ate tesimba abakubuli kyehagulira nabo kyehagulira babaho. Beri ekinkwenda kubagambira Abanyahoima esimbo yange Wembabazi Beatrice eri basi esimbo ya Muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni eri basi ebiro 15 bayiraba otadupwa ne sente bayitebo tibakadupwa na sente okuraba buli ntabe na wade ne 10 still bagamba tukoma tichamana so nkimanyire hati saazi ne namba tuongera obwongeraho tupakuruire kunu twakyongera tuwapakurura kunu twateka mu bus nabweki ebasi saazinu abantu bakutamu basimbire busimba line habo kubonyo tichamama nta muntu wabantu nta muntu wabo baito ku basi yonka basi okwo buli muntu akugamba basi ola kugamba itwe hanu tuta basi omukalikura kugamba nyowe basi nabweki nkubasaba bahuliriza ebire 15 ogendo okome obota akome oja kwesanga kandi wotakwenda singe niwe kandi arabireho oja kwesanga kandi wotakwenda wotakugonza no gamba nyoti nkoma nkusaba ebire 15 ogende okoma akarukawe omu district yawo yone yokali mugende okome oborabo oli Munyahoima imuko kugende okomenye nchakara emeza yokubanza ero president aba presidents arunda besimbira kikaruke kwa president it is good ngo our president oweche wekitebe kya NRM Yoweri Kaguta Museveni tibuhaburwa his excellence ali hansi abanda betikira iguru nwasembere yabanda betikire iwe toze bus otikinge bus tugamba bus kende hati bus kende obora mara orwa tempora ogenda ameze ya kabiri aho no gya kusanga oti chamami wa ya kabiri niye yaitu ati iyo kimanyire haroho omuhala watosimbire na yagenze yagamba bu chichamami alimukene uwe alimputa enchwe nkoto Nyowendi mukene yagamba busawo kizibu nyowe kambe mukene yoko wemputa bula kanyeta munaku hadi this time anyesereki mukene yagamba is fine tugya kwata mukene tugisike tugiteke mwenyanya tugitemo akatunguru kanzaro linka tugiteke mu kipoli otakwe gomba imputa tubolekye ngo mukene biro binu gutamu kubi kandi guli oburo kandi abakugulia bangi kandi gwina ekirisa ekyamani so nyobo kwanonyeta mukene it is okay kyonka kwenda kubagambira ekirekyo niho gya kusanga timu mukene ameza ya kabiri niho genda kusanga timu mukene eibara oja kuridora Wembabazi Beatrice bagambe tichamami kiriro bayiraba Wembabazi Beatrice akasisani ke basi kikinge basi kende kijja kuba kihoyire oja kuboti kingire obuherezo burungi oja kuboti kingire byona saha zinu gendo okome Wembabazi Beatrice ebisigairo obanje nyowe abikulekere yes ogire chei mukama ruhanga bandindire mukama bankolere kurungi kandi abalinde hataba omuntu we nakurwara abalinde hataba omuntu we nakufa itwena kandi boje yinywe itwena tulo abokuba tukaba mu kisayi nikyo kimu abakomye kisayi tika ababaire ni barora omupira tibahindukire no mupira gwenyi tibaguhindukire nabazani tibahindukire nikimanyisi nibo bam so orede tukasinga karuru tukimanyire tugiyagaruka tukoleki tukasinga bakaketa kamara mpaka tuikirize tumaleki empaka bayija kuikiriza nguna mukene kutamuku gambeke abesa bakosesa babaire bat araga akosagesa ali kwankangine nagamba time indeed it is time up it is time up abantu bajwahire obufwere it is time up for the children of God for abana nanka Bible gamba ngu bakane gamba Pharaoh let the people go please it is time up let people of Hoima be free let the people of Hoima be free from awufere be free from akudupa babe free hali abantu bagenda Kampala no kagenda kakora byawe babe free hala bakulembeza bakubeho maho batabakomera
Kasta bwoko homa abantu okabeka katikaho nyompaka mujja kunkoma nyompaka bujja kunkoma nibye byebizibu byokoraki it is good mukama ruhanga nakikozere mbwe simbo sahani yakozere ki alesere it is indeed time up it is time up the honor ruhanga bakuba kuhaire mbabazi okaiba karuru iba karuru wo kumara kaibire kolera abantu gambe no bwaya tuibira kozereki akobakoleire atikoleire bache byo kuiba karuru at the same time okakora ebibi bibiri now we have come to reclaim what belongs to Hoima Hoima tukwetage enkurakurana bunu bwire bwe enkurakurana bunu bwire bwo kolera abantu it is indeed time honorable besides politics to stay there Rubajwali oba una leisure time ya yeah nyo mbara hona leisure time nyo nkonka kugambirege me I'm just oegonzaho we sanga nyina abana ndwezanira mipira ntubaka amwanathlete amwe bowler netballer nkasomeraho bwiki yaho nyabatwara na Masaka kuzana umupira nyazana umupira gwa mani muno guli international satito kaninki ayi kanti satito nenyiba nentwara so nyagenda satito nyo nyamalire sine yange yakana baitu ndi mupira half basara yo mpira maso mpira ogwenda umupira no kuyiruka onkwata akatika alire bagambaga omwana olalimu omisike mukoti olalimu mbu alimu tuhoire aboma obusata amanyire coach ogo wa Mandelogo ni yakiraga kuba kutukocinga so busata amanyene unyagezere Mandela director ogo akimanyire mbu akantwara Mandela habwa basare yaki yo mupira no kuiruka na medals zange ziriyo buli somerera insomeiremu medals zange ziriyo so during my leisure time mbakaho mupira during my leisure time I do go outing yes umuntu bokuba akubungisize ukwendeza kuchumbire kyokulya kyosinga kukonza nyewe nko muntu kyokulya kinkira kwenda yendo muchere naka uraticha mami abana ndio bendo muchere Honorable yendo muchere nakaro abaikaira tuwatondera Kitara TV baire nawe Mbabazi Beatrice Chamami aina bendera ye nale makikaro kyobwa woman MP kwenda kwebembera kwenda kuratira abakazi actually district yone ya Hoima omurukurato rukuroroya so ali tukubalizo kuguro kumukuli mu parliament ate okumu abantu bakukya kukwasire ati time up niyege ya 15 abantu bagya kutayisa tugene mu parliament ikolera abantu kale mwebale munabaikariraho n'umutuhondera leka tuteteto mutekanize zindi mubaye kama abahezo mugisa Kitara TV kwegesa kumanyisa.